Selamat sore teman-teman. Ondel-ondel, wis pakai kerudung. Cantik banget ini. Mau ngapain Del? Mau beli gulali bang, katanya bang. Nih, beli gulali. Nih abangnya nih mau pergi nih. Mau beli bang, gulali bang. Malu dong bang ya. Boleh. Ya situ bang, udah bang. Abangnya ganteng malu. Masukkan Del. Buka. Sini A. Nih ondel-ondel. Sini Del deket Deng. Abangnya malu. Malu. Bukan Del. Di berapa Del? Di berapa? 3 Del ya? Warna apa? Merah. Adanya kuning. Beri sama hijau Del tuh. Hijau 3 bang. Ini A. Ondel-ondel kocak. Indel, Del. Lagi bang, 3 bang, gimana? Gimana nih? Coba dimakan Del. Berapa lagi Del? Lepas Del. Del, kasih Del. Lepas, ya bisa makan lah. Ya.
akhirat.